Ćuprija, grad sporta. Moje selo ravno. Ćuprija je bila i ostaje grad sporta. Mnogo je u bogatoj istoriji ćuprijskog sporta bilo klubova i sportskih disciplina. U ovoj seriji emisija Ćuprija, grad sporta, podsjetit ćemo se na klubove koji su nekada postojali i bili aktivni ostvarujući rezultate o kojima ćemo govoriti, a poseban osvrt daćemo sadašnjim aktivnim klubovima. Zahvaljujemo se svima koji su nam pomogli u realizaciji emisije. Ćuprijska odbojka 80. godina i početkom 90. Kako je to bilo i kako to sve izgledalo? Da pomenem prvo da je postoji odbojkaški klub radnički koji je radio od 950. do 960. godine, a onda je 77. godine osnovana Moravak odbojkaški klub i kroz koji se dalje razvijala ćuprijska odbojka. Karakteristike odbojke iz tog perioda su pre svega čisti amaterizam, znači nismo mislili na pare ni igrači, ni treneri, ni osim za dresove i eventualno neki sok i slično. Onda velika ljubav prema odbojci i prema sportu u smislu i prema klubu pre svega, u smislu da se nije mislilo samo da se ide u neki drugi klub, u neki viši rang, nego voleo se klub, igralo se za njega po 10 godina, da kažemo do penzije i tako. Odbojkaški radnici su bili veliki entuzijaste, posvećivali su puno vremena odbojkaškom sportu, mada moramo reći da tada nije bila kriza u ekonomiji kakva je danas, koja sigurno utiče i na sport. Drugo drugarstvo je bilo prisutno i to na visokom nivou među igračima iz čitavog regiona ovde, koje se razvijalo baš zbog toga što smo dugo igrali za iste klubove i onda smo se znali dobro i družili i tako. To je po meni neke glavne karakteristike odbojke iz tog perioda. Kasnije, razvojni put, kako je tekao. Odbojka, otkuda da odbojka toliko dugu tradiciju ima upravo u našem gradu? Da li to zavisi, gospodine Timotijeviću, od radnika koji su radili ili od samih igrača? Pa je toliko interesovanje postojalo. Tada naša odbojka, sadašnja srpska ili jugoslovenska, nije bila na tom nivou u to vreme, kao što je danas. Pa tu je svakako postoji razlika. Danas je u sportu prisutna komercijala i pragmatizam izvestan. Pre svega se misli na rezultate, a tad se mislilo na zadovoljstvo, na sport kao jednu lepotu, kao jedno uživanje, jedno, da kažemo, ispunjavanje lično i tako. U Ćupriji odbojka je vezana za Senje, početci odbojke su vezali za Senje i za, da kažemo, igrači Senja, tu su, sećam se, znači, Terze, Gaje, Raše, Bulice, Neše, Paje, a negde od sredinom 80-ih su počeli da preuzimaju Ćupričani. Interesantno da do negde sredine 80-ih godina primatu ovde u regionu imala je Mladost Oko, Mladost Jovac, a negde sredinom tih godina preuzela je Morava, znači ovde je naš ćuprijski klub, i ona je posle narednih 10 godina imala primat i ona je okupljala igrače, da kažem, ovde iz celog regiona, iz Jagodine, sećam se, dakle, Ćire, Popa, Pere, Željka, Saleta, onda iz Paraćina Neše, iz Kragujevca Gorana i Vuka, iz Ćuprije Gaga, Đuza, Alja, Zvonko,
tu sam bio i ja i ta je generacija u stvari izvela ćuprijsku odbojku, da kažemo, do Srpske lige, što je tad bio, kažemo, veliki uspeh, jer je to bila 3. liga u ondašnjoj višoj velikoj Jugoslaviji. Posle su došli mlađi igrači, pre svega Primorac, Maljković, Nonić, pa posle njih Stojanović, Đorđević, Radivojević, Mitrović i ostali. Ako se nekog nisam setio, nemoj da se naljuti. Pomenuli ste malo pre da se odbojka igrala u čitavom ovom regionu. Kako je bilo rivalstvo? Bez obzira što ste se vi znali, doduše to rivalstvo postoji dan danas i u ostalim sportovima, između ova 3 grada, Ćuprija, Paraćin i Jagodina. A tad je postojalo rivalstvo jer tu je negde Jagodinska odbojka bila pala, oni su pre toga igrali 2. saveznu ligu, pa su pali u srpsku, pa su pali u regionalnu i dakle izjednačili se ovde, tako da je postojalo otprilike skoro ujednačenost neka, ali smo tih 10 godina mi ipak prednjačili jer vrlo smo retko gubili, da ne kažem da nismo izgubili, ali vrlo retko smo gubili i od Jagodinaca i od Paraćinaca. A ti derbiji sa Jagodinom i Paraćinom bili su veliki doživljaj ovde za sve ljubitelje odbojke, tako da, na primjer, kad bi igrali sa borcem iz Paraćina, to je bilo kao nešto što je danas El Clasico, znači Real Barcelona, ne u smislu kvaliteta normalno, ali u smislu tenzija, u smislu želje da se pobedi, važnosti meča i tako. Da pomenemo trenere, vi ste već neke igrače i pomenuli kako iz tog perioda, tako i, da kažem, i ove mlađe. Ali posebno nas interesuju treneri i predstavnici klubova koji su, kluba, koji su vodili tako jedan uspešan klub kao što je odbojkaški. Od trenera ja bih pomenuo Baneta Todorovića, koji je klub uveo u Srpsku ligu, znači posle 3 pokušaja uspeli smo da uđemo u Srpsku ligu i za njega su, znači, vezani najveći uspesi te generacije i posle toga se OK Morava takmičio sa većim i manjim uspehom u Srpskoj ligi, ali on je bio zaslužan da smo ušli u Srpsku ligu i eto, od njega bih pomenuo od trenera. Od igrača tu je pre svega Đorđević Vladan, koji je stigao preko Partizana do reprezentacije i čak do olimpijade u Atini 2004. gde su oni bili 5. i to je svakako možda i pojedinačno najveći uspeh ćuprijske odbojke. Tu je Dino Radivojević koji je stigao do kadetske i juniorske reprezentacije i kao nekog trećeg koji je obeležio, dakle, kao igrač odbojku svojih prostora, to je Nikolić Dragan zvani Gaga, koji je mnogo volao odbojku, koji je stalno bio u njoj i koji je možda najduže od nas igrao odbojku i zato ga eto pominjam, a inače je bio odličan igrač. On je bio svestrani u stvari sportista. Bio je svestrani sportista, znači i odbojkaš i fudbaler i tako. Od oni koji su radili u organizaciji kluba i te tehničke stvari, pomenuo bi Nešu Đorđevića koji je kroz sve to vreme, znači, bio i šta je trebalo, i trener, i igrač, predsednik, kurir, šta je trebalo, sve on je radio i mnogo je zaslužan što je odbojka potrajala sve to vreme i što je, eto, pružila mogućnost, dakle, igračima da učestvuju u nečemu finom, a Ćupričanima da eventualno prisustvuju i da uživaju u sportskim predstavama tog vremena. Da, imali smo prilike to da gledamo i bilo je dosta i navijača, bilo je dosta gledalaca, tako da jedan od, trenutno u to vreme, jedan od najpopularnijih sportova bila je upravo odbojka. To se naravno sve svodi na velike uspehe reprezentacije, tako, na svetskom nivou. Dobro, a odbojka danas, ili nismo pomenuli odbojkaški klub Radnički, ili ste vi već to pomenuli, gospodine Timotijeviću? Da, pomenuo sam, on je preteča bio od tog odbojkaškog sporta u Ćupriji. A odbojka danas, mada naša reprezentacija beleži, vidite, velike uspehe, klubovi do duše ne,
ali reprezentacija da. Međutim, ono što danas nedostaje odbojci, to je to da deca i mladi ljudi prosto to vole i da nemaju opterećenje samo uspeha, para, slikanja, novina i svega toga, nego prosto da uzmu lepši deo, dakle, od sporta, a to je jedno zadovoljstvo, jedno uživanje, jedan odnos sa ljudima kroz takmičenje i jedna nauka, da kažem, koju sport može da nam da, a time i odbojka, da je pobeda u stvari najveće zadovoljstvo i da kroz pobede u sportu učimo se i pokušavamo da ostvarujemo i pobedu u životu i da samim tim budemo ispunjeniji, zadovoljniji i da kažemo pristojniji i srećniji ljudi ovako u celokupnom našem stvaranju i delanju na ovome svetu. Sve to što ste rekli, potpuno ste u pravu, gospodine Timotijeviću. Ja bih samo dodao nešto, naravno, ne omalovažavajući i druge sportove, da je odbojka sport, da kažem, intelektualac. To je nešto što sam ja zabeležio još kao mlad čovek, a evo držim se i dan danas toga. Pa ne bih sad o odbojci. Da ne pričamo o tome. Ne bih sad o tome. Ja jesam, da kažemo, u neku ruku intelektualac, ali to prosto odbojka je za sve koji je voli, koji hoće da igraju i ja bih samo to, ne bih dalje širio. Sada kažemo o ženskoj odbojci u Ćupriji. Kakav je to bio razvojni put, a ženska odbojka, evo moramo da kažemo za naše gledalce, ona i dan danas postoji u Ćupriji. Period do 70. godina, to je neka odbojka koja se praktično zaboravlja. Bilo je i u Ćupriji ženske odbojke, ali i u tragovima, znači ja čak i ne pamtim koja je to ekipa bila i tako dalje. Sticajem okolnosti, u to vreme, 70. godina, ja sam bio nastavnik fizičkog u Senju i radio sam sa Acom Petrović 5 godina u atletskom klubu Morava. Kolega Tirnanić Momčilo, Tirke, većina gledalaca ga zna, je mene zaintrigirao da ja nešto sam uzem da radim i da stvaram. I tako sam se ja opredelio za žensku odbojku, okupili smo decu 74. godine u jesen i tako je krenula odbojka. Napravili smo jednu školsku ekipu, inače da kažem sam radio u Senju u to vreme kao nastavnik fizičkog, okupili smo ekipicu, pripremili je nepuna 2 meseca, otišli na regionalno prvenstvo i osvojili prvo mesto. Posle smo išli na prvenstvo Srbije u Kruševcu 75. godine. I to su početci, znači ta generacija koja je prva prihvatila odbojkašku loptu kao nešto novo, interesantno. U to vreme se nije igrala po školama odbojka, niti je neko od nastavnika, mojih kolega, propagirao odbojku. Verovatno nisu bili motivisani. Zašto sam ja uzeo odbojku? Imao sam sreću da je moj profesor odbojke bio profesor dr. Drago Tomić, selektor reprezentacije Jugoslavije i prvi veliki uspeh muške odbojke je bio po njegovim vođstvom 5. mesto u Francuskoj, daleke 70. i neke godine. 76. godine u Senju sa imenovanim Tirketom i sa igračicama osnijamo odbojkaški klub Polet Senje i takmičimo se godinu dana to je bila druga srpska liga, međuokružna liga se zvala, i posle toga, zaslugom Duleta Milojevića, koji je u to vreme bio predsednik Sportskog saveza, opštinske odbojke, to je u stvari samoupravna interesna zajednica fizičke kulture, tada smo osnovali u Ćupriji prvi odbojkaški klub Morava, imao je mušku i žensku ekipu. Pošto sam ja već počeo da radim sa devojkama, devojčicama, ja sam preuzeo žensku ekipu, a Tirnanić je vodio mušku ekipu. Prvi predsednik tog našeg kluba je bio Šolaja Milan, inače komandant garnizona u Ćupriji, prvi sekretar Živojin Petrović, Žika.
I tako, eto, godine prolaze, dugo je Morava bila u žiži interesovanja Ćuprije, igrali smo od tog početnog ranga pa do Super lige Savezne Republike Jugoslavije. Uvek su problem bile finansije. Sada je kriza još veća, tako da praktično nema finansiranja odbojke zadnjih godina, a u to vreme smo imali neka skromna sredstva za putovanja, za opremu i tako dalje. Zašto smo mi uspeli sa ženskom odbojkom da stignemo do Super lige Jugoslavije? Prosto, zato što se pojavio čovek koji je hteo da ulaže u odbojku u našu decu. I mora da kažem, to je Mališa Radivojević koji je 2 godine ogroman novac dao za razvoj, unapređenje i za takmičenje te naše ženske ekipe. Nije lako igrati u Super ligi Srbije i biti u prvoj godini 8. od 12 ekipa. Ali eto, imali smo i želju, i entuzijazam, i volju, on je to otpratio finansijski i tako smo te godine bili, znači 8. Sledeće godine smo morali da ustupimo mesto drugome, jer nije bilo mogućnosti da se izdrže finansijski sve to. Opština, nažalost, ili nije htela da prati, ili nije imala para. Pa smo onda igrali u jedinstvenu srpsku ligu i postepeno se posle toga gasi praktično ta vrhunska odbojka u Ćupriji. Jer u vreme kad smo igrali u Super ligi imali smo 6 igračica sa strane i ostale su bile naše igračice. Ne znam, ja ne bi ovog momenta pominjao imena, to da ostavimo za neku drugu priliku. Bilo je dosta igračica kvalitetnih, nažalost nijedna nije stigla do reprezentacije. I da dalje pričam, pošto je ovo istorijat odbojke, posle Morave, koja se praktično ugasila, formirali smo OK Ćupriju godinu dana, pa opet iz finansijskih razloga formirali smo ŽOK Ćupriju, zatim smo formirali na kraju pre 4 godine ŽOK Ravno. Zašto smo morali da menjamo naziv klubova? Baš zbog toga što smo ostajali dužni Savezu Srbije određena sredstva, što nismo mogli da izmiremo sve obaveze, a nismo imali jakog sponzora kao onih nekoliko godina. Šta dalje da kažem? Da pomenemo nekoliko trenera, ili je to samo bio Ante Nonić i Neša Đorđević. To je ono što ja pamtim, a vi ćete reći naravno pravu istinu. Baš tako. Onog momenta kad ja nisam mogao da vodim ekipu iz bilo kog razloga ili se smatralo da će Neša kao mlađi, on je preuzimao ekipu. Uglavnom sam ja bio opterećen time da dovedem decu u salu, da ih pripremim, naučim osnovnim stvarima i po mogućstvu da vodim. Onog momenta kad smo ušli u Srpsku ligu i kad smo se spremali za Super ligu, ja sam rekao tadašnjem predsjedniku da ja ne mogu to da otpratim ni organizaciono, ni stručno možda, pa smo doveli u to vreme iz Kraljeva jednog mladog profesionalnog trenera koji je 2-3 godine odradio fino sa i muškom i sa ženskom ekipom i imali smo od toga koristi. Nije mala stvar da u ovoj hali, recimo, protiv Zvezde, kad je gostovala Zvezda, dođe 1200 ljudi. Ja ne verujem da je neki sport doživeo, mislim, toliko interesovanja i popularnosti i sve to. Ali vidite, sve to prolazno, šta da radimo. Dobro, samo još da pomenemo odbojka danas. Pomenuli ste malo pre odbojkaški klub, ili ako sam ja dobro, ženski odbojkaški klub, ili tako, Pole. Da. Sve ovo vreme sam pokušavao da održim žensku odbojku po svaku cenu. Pa čak je to zadnjih godina, mada od uvek svih ovih skoro 40 godina, ja sam morao deo sredstava da odvajam, što se kaže, i da pomažem, da finansiram. Pre 4 godine se pojavila
situacija da nema ko više da vodi odbojku, da onaj klub mora se gasi zbog određenih obaveza prema Savezu, pa sam ja osnovao Žok Ravno sa onim ljudima koji vole odbojku, sa roditeljima i tako dalje. I eto, taj klub sad postoji, takmiči se u međuokružnoj ligi Šumadije i Pomoravlja. Znači, odbojka u Ćupriji, ženska odbojka, od osnivanja zvanično 76. do dana današnjeg je uvek bila u nekom rangu takmičenja. Oj Moravo, oj Moravo. Ćuprija, grad sporta.